gusto mo dahil ng mga talaan natin sa bata, hawak ka mga kaon. Ano ko ilong yung sabi daw mga kaon, aming kaon, mga kabataan. Hindi magjawa mga kaon, mga laking maganda, nandiyan sila. Pasti ini masuk ke dalam tahu. Jadi dia tahu kasi namin kamukhang kuhon, mga misako nagkakaulong tulad yung mga bataya natin ang kanta magkakaulong. Jadi ang kanta nyo ng Olympiada. Maligat na. Ilawan takang mo, ilawan takang. Dalam tingin loob lang. Kamu. Ilawan ko sila, ilawan. Matura pati bitinga. Matura pati bitinga. Doon ka mo, ilawan takang mo. Mama.
Ito nila yan. Pagkampal ka mo. Sweet, sweet. Manok ba? Ano yung pat? Kurang terbalik. Sounding. Kita makan bang yan. Allahumma salli ala Muhammad. Sila yung mga dyan sila. Nah, kamu tuh makan. Nah, magkakati man kita. Hati dia. Dia bunting sama kita. Kalau kayak begitu sudah anak kalau kita balik. Amin. Patlong yang magmaulo dyan sa... Ako ni Waldo? Patay sa binahay. Pero mula na silang karami. Kasi... Anta
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. واستجل بين يديك واستجارت يا حبيبي إنك تجول يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات يا عليك. مسائل وتزل بين يديك وتزالت يا حبيبي إنك تكون ذكوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومن بك كرام ولكم بك كرام بك آنك الأنام أنت للرسل ختام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا غريبا واحدا في الدنيا والنشور مسرى إلا إليك والغمس صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وتكلم بين يديك إنك الزبون نفور وتنادى للرائل قلت فيه يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها الشكر تزيل في العشي والبكور بك يا مغي الربين واشتياق وأنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
والسلام عليك صلوات الله عليك وتبادت هائرين أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو بك قد أحسنت جاني بك يا قلب سنة عبدي يا بشير يا نذير Ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullahi alaikum يا وزرني يا إسلي يا كريمي سائل الأبد تطلع بك يا بدر تجلى ya Nabi يا نبي محمد يا أبو بكر نصيب يا عمر الوالي فاطمة بنت رسول ليس فلك الله صلى يا ولي الحسنات غافر الذي ذنوبي أنت غفر الخطايا أنت لا اللهم صل على محمد ya رب صل عليه وسلم اللهم صل Nada mereka tuh. Allah. saya
Kasi yung taga-Kreta, number 75. Ako nag... Ha? Kayo mo? Ha? Laway ko pakyatog suko. Ay, ang gumawa, na-block yung proto na mo, di magkagawa. Ang number 75 yung Kreta. Bersama
magloko ko sinta ko na, magdanak ng mga pam. Magdanak ko nga to. Yamay na. Hindi ko pa. Umuo na. Sa Panginoon, di man nahamon magurulo sa ni kata. Napakawan na ako ko lang. Hindi naman. Pag hindi magdaan na pam, lumamot na ako. Kita-kita nyo ako. Siapot si Boy.
Kasi wa, nagliliwat pa. Manok po ba yan? Piyaw pa ko raw. Piyaw pa ko pa siya ba?
na mo yung sabi. Jangan kira kecil, tulong pukulan. Bonya, ay bayan niyo. No, siapa datang sikit. Nah, dah aku. Baiklah. Nak katimak ni siapa datang sikit. Lom ni. Bakaran dalam. Bakaran bisa bolma. Dari pa. Masak-masak. Kami kaiman kawan. Kemana kita iman? Aku di isto. Kaiman kawan. Mababa kami ay isto kan nama. Thailand ni nyaon. Thailand. Nama-nama Thailand. Tunggu kau siapa itu? Kawai ko sayang. Kawai mo. Wala. Ay ko to pamay tayo. Kajari magkasino lang. Ito na po saya pagkato. Ano pa sabi kasi? Ito sa inyo.
Ano yung manok yung mura? Yan to? Thailand manok yung bag. Ano kaya kaya ida? Oh, sila tagpo. Wala kiway sa'yo manok ko. Hay! Oh. Napansin magdamag siya. Manok ko sabi ni, wala ki. Sabi ko ba? Ay! Ay! Ay, lalaw niyo! Mama! Kita ko! Bobo to! Magpakainin ko ko ang magpakatin ng tara! Kumawag balay. Babasa kayo nga alupan! Ay! Oy! Suru-suru ha, suru-suru. Bulma ba? Yan ang kantong. Ano kayo mo nandun? Kita kita mo kayo mura. Thailand! Thailand! Luray! Luray kanya! Nakaw puno yan! Ano siya mo simi-simi? Sabi sa pitilakot! Hop! Yan pa! Makaraktor niya! Hindi mo lang, manok yung mura. Panganak ko mura! Thailand, matahan! Matahan! Eh, nasuro-suro! Ipos ka mo, kita ka mo lamutan. Alam ako totoo, hindi ka nagtitinong. Nadawag ka sa babae ko! Oo, sa babae mo! Pag ba kasi babae? Uno nasin, matal pa mulungan ka! Uy! Bang bang, damang nung pasog, daway magkapas! Pasig ko ba? Masigang ba yung sabla ko anak? Panimak na kamo isa na laga na namin. Sakit ang buwasan, hindi tayo. Ay, natawa tayo. Yung lapisin. Yato na kami tumutari.
na diya. Takot hindi nga kikiyan manok di nga kaya mo ibel ako ta. Siguro to. Kung yan lumakutsan mo siya luwayat. Minsan lakutong dahan. Kilit na. Ay, ikaw yung mukha manok mo. Ito yung manok na mo. Yan, manok mo. Manok mo, misan sini-sini. Ikaw yung kay. Ay, namatalik. Mga sampingan. Tumarada lo. Naman ko siya misan orol. Manok na sabi mo lang yan. Wala na. Kailan mo yan? Ba't yung balik kami na nagpilihan kita? Kasi naman ako. Nagkakati sila ang murang kain na. Banyak pilot ya. Ito. Na indahan na pilot siya ng nagkarakan na yapo. Apam na! Di marami. Teh, kurang kuat lang kurang. Patay ako kada manok po ini. Ay bilang Basta may ito jumokin. Maraming kadyo ka. Mama, kita yung ako. na najiukan si mama. Ano? Manok mamurang jiukan si mama. Sa manok mama na. Mang Magdaw na bulaan ko na ni Bang Queen. Kuya, ada yang manok di sini. Yeah.
Bitay ito rin ako magbitay. Sa mga noon magtungo si bitay-bitay na. Suara singkwani na. Ikaw ko suka ni bulan na rin. Mababa ko yung bita. Kusog-kusog yung ako lang. Puno kan? Kuha nila yung tingog nila. Kuha nila. Pag-umusyon ako na. Pag-umusyon ako na. Tapos mo ikaw, ilan ko. Kailangan na lang ako. Na. Tabang yung manok ito may magdalan na. Sa may tang manok may nangunok. Katuloy niyo ba? Ako na siya mamuhay manok mo. Ano yung manok niya mawa? Namanok ko na siya doon. Hilit na! Ayan ko yung makulog ng tingog ko, Ben. Ay, Ben, bakas mo kumagay. Ben, ya? Kaya ko tingog. Ano ba ako pa si Maiwan niya, Ben? Minum na, man ko yung tingog. Sila nakainom sin lura si Malaika. Na, patay na, hindi ko magpo. Biyanin ka na ng panjog. Kung saan nakainom din ka puro. Makain yung batay ni. Ha? Di makain yung batay ni. Mangungsod na ako mga kunako. Nasa kaki mo yung kawal pa. Kurang mangbayad na lang. Ito yung marang di mo na, di ako na nagparok. Pag nagparok ni manok, Aulan ning kamo. nagparok na Hindi ko. ba matuturi mo talakman mga. Pangbayaran na ko. Pagbayat ikaw yan. Oo, ay. Nandiyan doon pilak niyo yung mata niyo, wala mo. Magkananugtog na yan at lasal.
Nakaraja, nakamakina. Siyo, otong kutabo yan eh. Buwan na sa anak mo kumato. Kutabo? Sa aming pagsalam niya, hindi makakong kako, basta akong masalam. Kailan siya bitatayan? para alam na Masih pa magdalak. di barakatihi yarzuquna insya Allah putra Ano kasi may manok eh? Kaya mo ba? Manok po nun.
Menjadi ka kumakan. Kumede niya ako. Uy, ano kaya limang ka tibikiki mag-start na. Bisan mag-start ng tibikiki. Ay, matay na lang. Tanong kay Maria. Ay, kung napiyo, okay naman ako yung udanan. Iparurol ko na ba? Ay, ang tabi akong doon. Anak ako katiputas. Ang tabi ako manok Anak ko pataas, sakit na ba? Kaluraan na ko ba? Anak ko pataas. Ay, naman. Pating ka na, kung kaya kayo meron nagkatawa ko rito nagkansya. Pati mo siya na, ibuti mo? May nagtamli ka ng kuruni, ibuti mo siya. Miyatay na. Napay, iparay na pagkatango lang. Miyatay ako. Kumong ka dyan. Iya, pahibag ka nila. Kiring na ako manok ko yan. Memorang.
Magkaon. Ya Rasulullah. Ubus na ko mo. Ako yun, way. Nagkita ka na kumakuan. Oo, naku muna si Biusin. Hindi sila nagpalit. Anyway na ako kami kay murang way kami nakakaon. Tingnan ko naman yung video. Sige na. Kaya ako nakakaon na kami nakakaon mo. Nagkita kami kanyo. Biusin. Jagain nyo kayo magkaon kami. Uy, nakanda ka mo. Mag-joke na, marayaw. Yung kain nyo siya na. Ubus na kamok yung makaon, ibig ka makinala, jagain nyo kami. Ako marang, kumunod tayo. Hindi na ba alam sa video? Nakita niya na sa video. Bala sumobra. Uy. Dosin, kaya kaya skurti na baka. Baba si CCTV ito. Jagain nyo kami. Sayang to pa. Dito sa ba? Nayato pa ina to. Naprito na Ina to isa. Pailan ang talam na rin doon. Kuha na kuno sino na to. O sina. Pag inumusap ka mo magkaon kami, o sina. Hindi na kamoy. Uy, pagkarya ba unoy? Uy, pagkarya ba mga panoy? Kaya mo ko, kaya mo kunoy. Anong kawasig ko mo na? Kailan niya mo ah? Uy! Pagkarya ba? Dapat pagkarya. Pero lang tayo ng pagkara. Takay mga tapat yung pagkarya. Kaya kaputan. Kamera. Iya ulo niyan. Oh, ato. How din manok yung mawa? Kalokan na. Ilang sila tapos? How din manok yung sali? Ilang sila ta? Kabulan siya kamay si mama. Nayaw. Namang piano nila ko. Magpaliw na.
patug. Wah,
kudawa bela Amanahul ada
umabe hormati nazar maulu di alaika illa kata kailana kaisya rabbana ya babodal kaina sama wadaya Pasang kita jalan.
Kala kale
Wala pa si Bangkok na. Pagkain ako. Pasyublihan nyo kita ko na.
Saan una ning Lakas sila! Ya Pak, kan apa kanya mang lugo. Dari kana tawa. Dari kana tuan. Sa kayo hayon.
Lila. Ini bang maglugo na ikaw maglila. Ba't ka orang. Ng pagdilalin eh. Ako tatong katimun pero nagabiukod sa kapisa mo. Paboy ka magkakon. Kulapin ni Mamang Bukyan. Yang pananak mama. Pamayag na kumurang.
Talinggisan. Wala ba ako sa pasing? Hindi mo kakaan. Hindi ba magkataas yung tingog ko? Alay, Nadawat na lang. Dili ka naman mo. Mabo ka 20 mo niya lang. Yung mukha ba? Matlas yung tingog niya sa aming mukha. Mawasag pa wasag tingog niya. Kasi na pa, bida na, kuha na ka, dili ka naman. Kasi naman, dili ka na. Sama na. Pati na matatendang. Uno tati ka. Uno tati ka. Hindi ta. Inggisan lang ako na. Talinggisan. So yun ang pagpangalay. Ay, jublan dito dulu. Kaya naman ako linggis na baro. Linggisan atas pakat-pakat. Leng! Sama mo ko rin. Paamon yung man yung mam. Ako mana. Ipanting mo ang pinapinap. Leon, dato ka. Lumako tubig tayo at yakin ko pati. Pinakinok pero radyo kanila. Lumakot pete mo no kumurang ini. Ay masok patambutso. Pala may adjak di kanila. Ya ani intaw. Dati tumol. Sindari sa sinyo duguan. Lami okay do. Ano dito mo bimbo? Bajaman walam. Wala di man dole tanto ko Namanya di komisaris sa malarutin na sa mo pa ko. Kasi namin na pahit sadya. Niloko dito ka mo. Ang tangi ko may tropo daga. Ano ba kasamot na kata? Kubla, ha? Jan liyo ka edo di wasato yung ido de. Wakada batu midari raudari la 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 la
Palamuran nyo kita. Pindah na to ni Sen. Akala ka pa pindah. Ikaw na sabay ko nagtag na. Kaya na ako magmama. Tag na lang. Ikaw nagtag na kayo magmama. Nagkikit na. Nagsulong siya guys. Manok ko ba yan? Hindi na magpuro. Taas. Ayan na hindi. Kasi ba ako ba ko yun? Kasi aja magpo. Abot na pendostan. Gusto pa di ba gusto pa rin ang Asal ada ba? Palamuran nyo manglalala rin. May katakunal. Tuloy na ba? Lela, lela, lela. Ano ko ba yan? Nimi-nimidad niya. Alam mo?
Nasarukan. Biasa uning katawa na kami ni kay Ma'am Saktam. Bayar kalau ada aku minta. Kita murang. Sarukan lah. Panayam na kami. Hindi siya magkarita na. Ako sa hindi. Ano mga remix siya?
Ay, busa mo. Sabi ah. Mustafa Ayan ang pangulo ko ang buhok. Pangulo ko ang buhok kayo na siya. Marang-marang po. Manok ko siya biya. Akan na yan nung ini mapasok mo.
Kanina magbumunga pa na niya kat manukoy magkatabdo. Ba't kuyak siya batay niya?
tugto. Uy, telepon ako ang mag-alis. Telepon ako ang mag-alis. Ako na malukay? Bagbag. Ya palo sani ke parang dege wa qara matalago akala tidak kumana salat Pagabot pa sa laton. akala masakata abot sa laton Bago nato pa sa kapa sa kata. Nabukon na. Bawa-bawa dari yang
Yan, tapos letter lang. Naubos na? Ay, rala, nag-rapis lahat, ha? Talak. Talak. Maafin magkakaulit tayo niya. Itong teknik pa ako tagalin. Hindi mo matapos
Tumadlaw sa iyo ng uso. Diyaw ni manok mo ha. Tiyok. Taranam. Di ako ginag... Ay, Ating ko ganda.
Aslamti ala yadaihi Kita
Gala. Gala Leo.
Wala timangon mo na yan. Ada kuno ba? Wala timangon. Gambaran tanaw to ben direct. Ako. Dari kontan dua. Dari kontan apa? Dua na kamu. Ako siya magdua? Nampak makadis. Nampak makadis sa paten dan maksud niya men sumangpay ko bang Sampai yung nai mojo. آمين يا الله آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله ونبي العظيم اللهم صل وسلم الأولين وعلى وسلم على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بارك على سيدنا محمد وسلاما وحسنا عنا بدل ما وسلم نبيا وفضيلة من اللهم ارحمنا
شفاءته يسرون ولما وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها أول من ينزلها قراءة مولده نبيك الكريم وقضي بركاته بسائر العزة والتقييم واسمنا بزواره بدار النعيم ونعمنا بالجنة النعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل الصدق والوفاء كلنا ويزيدنا من الجنة غرفاء ورزقنا بذاته عندك الخلود وعزة وشرفا اللهم إنا نسألك إليك بنبيك المختار وآل الأخطار وأصحاب الأخيار فاغفر عنا يا الله يا الله والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا في يسير أعمالنا في برحمتك يا غفار يا إلهي بتقواك علينا ووفقنا لشكرك ما والوافي وهون كل المطلوبا علينا فإنا لا معلي في محيم لما بنا ولا مدى لقينا على أحد ولا سباب ولكن إذا ضاقت وكنت لا القاسبنا على أحد ولا سباب وقال إذا ضاقت وكنا رسولك كل أنزل علينا مائدة من السماء اتقوا ومن ولاهم والتابعين إلى بحقه يا أولنا يا يا إلهي بحق أعطينا السرور وارزقنا وأنت خير مرادقين فاغفر لنا وللمسلمين ولمن يقول في ليلة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وميمنا وأم سلام ورحمة والثورات توفنا اللولا ببركته المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وأنت بنا سبحان ربك رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ano sa pura-pura tayo sabna? Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.